ngithe kuhulumeni asikho isikhundla sikaNdunankulu kaZulu ngoba kuhulumeni umuntu onikwe amandla okukhulumela isizwe kuba isilo samabandla wonke ngokusho ukuthi umcimbi ukweliphi izinga kube inkosi ngokusho ukuthi umcimbi ukweliphi izinga kube iduna ngokusho ukuthi umcimbi ukweliphi izinga uphinde futhi esikakubalanga statement esithu ukuthi bese kube nama local and provincial houses lapha amakhosi ehlangana khona akhethwa kube no provincial house kube ne local house ilabo bantu ababekwe umthetho ukukhulumela isizwe ebukhosini bendabuko babekwe umthetho nawo ke kunento ethi isilo umlomo ongathethi imali kodwa futhi nako lokho masingakujuli sikubeke kuzwakala uba sisho ukuthini makuthi isilo umlomo ongathethi imali ungenzeka sibe nesifanekiso sento engayiyo umzekelo kunomthetho olawula uhulumeni uma sithi isilo esumlomo ongathethi imali akusho ukuthi isilo sikavele sifike nje la eThekwini sithi yabona lo mhlaba ngiyawuthanda sengiyawuthatha owami mesathi umasipala ayike sesikhulumile isilo umlomo ongathethi imali ngoba phela umhlaba kamasipala ulawulwa umthetho wokuthi uthengiswa kanjani usuka kanjani ezandleni kamasipala uye kwezinye izandla ngakho ke masika udulisi lokho ukuthi isilo umlomo ongathethi imali sivele sikwenze nje nathi interpret literally ukuthi kusho ukuthi masithi isilo uma lo muntu nawe usomnquma umuntu bese ukhamba uyuboshwa ngoba bekusho isilo umlomo ongathethi imali ngiyafuna sicacise ukuthi sikushilo masithi isilo isilomo ongathethi imali ekuphuculeni nekuvikeleni isimo nakekuvikeleni isizwe nakuthuthukiseni ulimi lethu sisho njalo kodwa naso isilo siyazi ukuthi njenganesilo esisebenza ngaphansi komthetho wentando yeningi naso futhi esihlonipha kakhulu umthetho wentando yeningi akusho ukuthi ukungathethi imali akusho ukuthi singaphula umthetho ngakho ke into esiyishoyo la ukuthi uNdunankulu kaZulu uma kuthiwa i-event ekahulumeni akanaso isikhundla kuhulumeni kunento futhi ekudukiswa abantu ukuthi isilo siyethulwa umuntu asigidabeze asisho ama-biography isilo asishiwa ama-biography masukuma usukuma inyusi isho zibongo zesilo imese inika isilo kubantu bakhulume naso ngakho akulona iqiniso ukudukisa abantu okunye futhi esingakushongo ukuthi uqala kokugqama kokufuna ukuthi lesikhundla sikaNdunankulu kaZulu sifakwe enhlakeni zikahulumeni siqale uma ngaba ngizokhumbula ukuthi kwaZulu Natal sithe masekhethweni ngo-2004 kwalapho uhulumeni wesifundazwe owawuholwa iqembu lenkathi wawukade usebenza ukwenza into okuthiwa i-provincial constitution ngicela ngoba niyifundiswa futhi ngiyanazi ngiyathanda ukufunda niyobheka lo mthetho sisekelo ohlongozwa yi-IFP ukuthi uyasifaka yini isikhundla sikaNdunankulu kaZulu kodwa baqale ukuthi basefika i-ANC siphethe ngiyakhumbula ukuthi ubaba uNdebele wake wazama nawo ukuzama lo mthetho sisekelo athi ukugijimisa yilapho i-IFP eyafaka khona ingcindezi ukuthi asifakwe lesi sikhundla yabe sona yona iphethe ingasifakile njenge bese ngiwusho umlando I was not in pains njenganisho bengekho ebuhlungu yimi bengikhuluma iqiniso bengimbula abantu amehlo abawavaliwe ngamabomu abadukiswayo ukuthi isikhundla sikaNdunankulu kaZulu sake saba khona emthethweni savuma sikhishwe uhulumeni wentando yabantu ongayona iqiniso yiko thina ke esikwazi ukuthi sithi kocwaninga sibuye nabo konke imithetho eyake yakhona
ngisho nemithetho eyayiphethwe ishawa ngaphansi kwamntwana wakaphindangela asikaze lesikhundla sifake uhulumeni ngoba sasaziwa ukuba isikhundla esasendlunkulu esenzele ukuba sibe umululuki wesilo endlunkulu. Umbuzo ke uthi manje njengasiya endlunkulu sizofika echo then sizothini njengasithi asimamukeli nakona futhi engayilona iqiniso. Asikaze sithi uNdunankulu kaZulu obeko isilo asimamukeli. Sithi akakekho esikhundleni sikahulumeni, akawuyena umuntu kahulumeni. Kodwa masiye endlunkulu ngoba sobe sike endlunkulu uzobona indlela esomhlonipha ngayo. Ngisho bangathi asiguqe sisuguqa. Ngisho bangathi senzeni sizokwenza ngoba sobe sike endlunkulu. Kodwa masiphuma endlunkulu kube nomcimbi kahulumeni amatafula ayajika ngoba uzosuke engasekho. Kodwa meza njengomeya futhi we-district somhlonipha kabi ngoba umeya ukhethiwe abantu baseZululand lapho somhlonipha. Then funa ukucacisa ukuthi ama-rules awacace adibha uhle kwembuzi emhlophe ehlubwini yiloko esisho. Then ke kuhlandekezela inkulumo yethu yokuthi asimamukeli njengoNdunankulu kaZulu, simamukeli impela njengoNdunankulu kaZulu nobe nenkinga zakhe abhekene nazo. Akukona kusemandleni kwethu lokuthi singathini ngakho, kodwa sithi masekuzwa kuhulumeni sibacacisile bonke abantu ukusuka kumongameli wezwe ukuyofika emntwini wokugcina abavunywa umthetho-sekelo wezwe, abavunywa umthetho-sekelo wezwe, abavunywa nayimithetho yezwe, ukuquka osopolitiki nokuquka futhi ubukhosi bendabuko. Sizawugcina ngomuntu ekuthiwa yinduna. Ngakho-ke sikliye, asikho confused. Now cabanga ukuthi-ke enye esifuna ukuyigqamisa ukuthi isihlalo sobukhosi bakwaZulu nesihlalo nje sobukhosi ufuna sonke thina esizibiza ngamaZulu, sonke thina esizigqajayo ngobuzulu bethu sisihloniphe. Enye yendlela yokusivikela ukwenza ngaso sonke isikhathi sokuthi asiyifaki inhleso yezepolitiki. Abaningi benu bayazi ukuthi mina ngiyibutho njengonobhala kaKhongolose. Anikaze nangelilodwa ilanga uma ningibona ngiya entweni womcimbi wesintu nomcimbi wasendlunkulu ngifika ngifake umfaniswano wami wezepolitiki, ngifika ngibonakala ukuthi ngiyibutho ngoba ngiyaqonda kahle ukuthi uma ngaba ngiya ekuthweni emcimbini wokufaka isilo esibayeni wayini kunobhala kaKhongolose ngazile, kodwa mangiqhamuka ufuna abantu bangibone njengebutho ngoba ngisuke ngiye lapha ngifake ikepusi yami yokuba yibutho. Ngiyayihambela imihlangano kahulumeni njengase ngaphuma kuhulumeni. Abanye bayazi ukuthi uma ngiya emhlanganweni kahulumeni ngiya njengesakhamuzi saseNingizimu Afrika, angiyi khona ngiyogqamisa ukuthi ngunobhala kaKhongolose ngoba usuke engabiziwe inhlangano yezepolitiki nomcimbi, usuke kubizwe abantu baseNingizimu Afrika. Yiloko-ke sicelayo nakuNdunankulu ukuthi umekeze uhulumeni akangakhohlwa amakepusi siyawazi ayadida futhi ayakwazi ukuthi amakepusi masemaningi wafakile uthi uyalithatha uthatha ikepusi elirona. Sithi akaqikelele umeke emhlambeni kahulumeni ukuthi ahlele esebenzise ikepusi eli-right lokuthi uNdunankulu kaZulu futhi asazi indawo yakhe. Enye into esicabanga ukuthi ifuna uma ngaba sesihleli phansi sikhuluma ukuthi uvinjwe ukuthi uNdunankulu kaZulu agcine sedlundlubala elinganiswa nesilo okanye egcina esengaphezulu kwesilo. Lokho sesikubonile singakusho izikhawu ezimbili ezishaqisayo. Ilapho kuvulwa khona isishamthetho, lapho khona kwabonakala uNdunankulu kaZulu ethula inkulumo engaphezulu kwenkulumo ethulwe isilo. Uzocabanga ukuthi vele ngeke usigxeke isilo
ngoba isilo ngeke sihambe siphethe amaphepha sizibhalela inkulumo ngaba sesehlise isithunzi kakhulu umuntu ofuna sisize isilo njengomluleki waso asiqokile uyena undunankulu kaZulu kodwa ngoba undunankulu kaZulu usuke efuna ukuzigqamisa yena ekubeni abhalele isilo inkulumo usuke busy ebhala eyakhe inkulumo sigcina isilo sesingasenayo inkulumo then isilo kube isona esihlekwa abantu esigcina sesingasakwazi ukukhuluma nesizwe saso sibhodle njengebhubesi kugcina sekuyena ukuphindile futhi lokho kwaceza ngoba ubeyothi nje uyothula isilo singamazi ukuthi uyosiqala ngalaphi isilo bethu yasithula ubani umuntu onesibindi sokuthula isilo ngoba isilo sithula inyosi nezibongo zaso kodwa ushaye u5 pages wonke kodwa ngoba esikhathi bebhala u5 pages ube ngesibhalile sesilo inkulumo yagcina isilo sikhuluma kancane emcimbini obaluleke njengalalo then uyabona ukuthi isilo siyengamela isilo sikudulelwa phasi ngakho thina njengabavikeli behlalo esingafakile ipolitiki nabo osopolitiki abaziwayo ufuna sihlanganeni sonke sisivikele isilo kosopolitiki abawo somathuba abasebenzisa isihlalo ukuzigqamisa bona nakumaqembu wabo futhi hayi futhi nokuthi bafuna ukugqamisa iqembu labo ufuna ukugqama yena eqembini lakhe ngoba uneyinhloso ngeqembu lakhe afuna ukuzizuza yena njengesiko uyasho umfowethu uthi njengasimazi ukuthi umeya sezulule niyalazi iqiniso ukuthi unoxhaxha lamacala avulile ninawo ama-case numbers amacala akhe amacala amaningi nawo amanye okusola ngokulukubeza abantu besifazane emsebenzini ninawo lawo ama-case number uma ngaba amaphoyisa engamshaqa kusasa izolo lokhu ungabona umsindo ongasuka uzomobilize abantu abagqokisa ikephusi lobuZulu abagqoka ikephusi lobunduna athi hambani niyosho ukuthi uyahlasela uZulu akahlangana kodwa iqiniso uZulu azi ukuthi akaboshwa nokundunankulu kaZulu kuboshwa yena njengomeya wasezululand owenze uganga eluhulumeni nabomthetho angeke bamiyeke ukuthi benze ukuthi aphendule ngamacala wakhe yiloko ke okubonayo ukuthi uqinisile babuphungula ukuthi ukhona ukuthi ufuna ukuthi asebenzise isikhundla ukuyivikela kumaphutha akhe amaningi awenza insuku usuku nosuku siyibhalele i-IFP incwadi i-detailed incwadi siyibhalele i-IFP kodwa angaba sibenzi ubulungiswa uma sizothi incwadi siyibhalele i-IFP bese siyikhuluma nabezindaba into esiyibhalele i-IFP siyibhalele i-IFP izosiphendula mayisiphendula ingasiphenduli nayingasiphenduli kodwa siyamthemba ubulawayo ubukeka endoda ehlukile kunalawo amaningi asebenza nawo namngqongile siyamthemba ukuthi uzongenelela ngoba nake sikhathini somuntu yakaceza ngimfonela umongameli we-IFP ngangamthola wabuyela kimi ebusuku wathola ukuthi ubengazi ukuthi kushawa abantu beshawa abantu abazibiza begqoke imfaniswano ye-IFP ngamtshela ukuthi ngamthuma emtshela ukuthi bashaywa abantu beshawa abantu abazibiza ngamabutho begqoke imfaniswano ye-IFP then kuloko ukuthi abuyele kumi umongameli we-IFP kungikhombisile ukuthi uhlukile kunabozakwabo abagqugquzela impi nodlame for that kungenze ngathemba ukuthi uma simbhalela lencwadi uzongenelela umongameli we-IFP futhi angisho ukuthi ensukwini ezimbili ezedlule ngisifonele isilo ngimfonele nomthini wethu ngiyifonela imbube ngayithola sakhuluma ngalolu daba into emnandi ke ngembube abantu abaningi abayazi ifana ncamashe noyise iwumuntu oyibeke phasi ivele yahleka yathi nenzani
chaza bese ngasho ukuthi sishaya isigangi sasishaya phambi kwakho silesikhulu sesonile kuwe sesicela ke njengobuholi bakakhongolose ukuzozithula kuwe sophephethe savumelana ke nayo ukuthi bakhona abantu abahlela indaba yokuhlangana nayo siyahlela ke nalabo bantu okwamanje sivumelana ukuthi engathi sigenzeka indlulamithi yamakhosi isibone ngolosihlanu same sesathi njengabantu abalaziso kulesizwe abalihloniphayo sathi sicela ubukhosi safonela inkosi uShinga same sesayibhalela incwadi sacela ukuthi asisebenzise usiko lesizulu ukuthi basithwale njengengane zabo siye siyophephethe esikweni wavuma baba uShinga wathi namhlanje banomhlangano njengamakhosi kodwa futhi ngamtshela encwadini ukuthi sesikhulumile nembube futhi imbube ayisibambele amaqoqo ikujabulele futhi ukuthi ngifonele mina ngoba mina okunye ningakwazi yilobudlelwane obusondelene kakhulu yilobudlelwane obukhulu kakhulu nembube yiko umkhuleko hlengwa ongazi lutho ubudlelwane kwami nembube ekhulume ngento eumbhedo bengitsekela wathi mina ngithi isilo sasebalitho ingoba akazi ukuthi lelo daba lisukaphi uma engalithola ukuthi lijule kangakanani uhlanganaphi mina nesilo nebhalitho uyokhema umnotho futhi ngiyazi ukuthi uyafuna ukwazi ukuthi ngihlanganaphi nesilo nebhalitho ngeke akuthole imfihlo yami nesilo esiyofanayo kodwa mina nesilo ngoba ngaphambi babasebenzisile isilo sihlobene naso isilo sizalwa uMadlamini intombi yomswati nami futhi ngizalwa uMadlamini intombi yesiswati ngakho ke sihlobene ngegazi nesilo siyakhuluma njengano baba waso uMdlokombane engisebenze naye isikhathi eside ngumeya waseKokstad sibe nemikhosi eminingi yokusoka njenganikhumbula ukuthi uMdlokombane wavusa isiko lokusoka bengisebenza naye sisebenze imikhosi eminingi naye lesihlala sidle ukudla kwasekuseni sidle ukudla kwakusidla sikhulume ngento eziningi naye uMdlokombane ngibuye ngikhulume naye njengo-ompu wami oziku-anti wami hhayi njengesilo indlela ubudlelwane bethu bebuclose ngayo ngakho-ke laba abangena indaba abangazazi bazoyingena ngesifuba imisi yabaxala